Pozdrav svima. Evo jednog use case-a koji sada možete koristiti koristeći Google AI Studio i njihovu build opciju. Build opcija je bila i ranije jako dobra, bila je manje user friendly, više dev friendly, sada su je malo unaprijedili u smislu, sad je nešto između Firebase-a, Google Builda i ovih popularnih vibe coding aplikacija. Dakle, jednostavno su ga učinili više user friendly. E sad, šta to znači? Ja opet idem na onu, pod navodnicima, vodenicu, ne govorim ovdje o komercijalizovanim projektima. Iako se, da napomenim, i to može raditi. I sasvim je to legitimno i nemam ništa protiv toga. Ja ovdje uglavnom govorim o tome kako ovi vibe coding alati nama mogu pomoći da izradimo sebi neke stvari koje smo recimo do prije 10 godina ili čak manje plaćali ogroman novac ili traži nekakve hekove, krekove i tome slično. Dakle, da bih dokazao kako ova aplikacija radi, koristit ćemo najnoviji njihov model, dakle Nano Bananu, da vidimo šta možemo napraviti sa Nano Bananom. Svi kažu, ok, super je, ali ja moram jednu po jednu sliku da radim u Gemini aplikaciji, tako da ne morate. Evo kako možete sebi napraviti full aplikaciju koju možete koristiti for free na svom Google AI Studiju. Ako je izvozite za dalje, deploy app, onda morate plaćati naravno API potrošnju. Dakle, evo kompletnog procesa koji se sastoji iz svega 2 iteracije. Prva iteracija je bila, dakle, napravim mi aplikaciju sa Nano Bananom, da budem u mogućnost da generišem 10 slika po uploadu sa različitim uglovima iz te slike. E sad, pošto hoće da ovo sve bude legit, dakle, prvo je razmišljao 27 sekundi i onda izrađivao 70, znači ispod 2 minute je trajalo. E sad, radi, da kažemo, kompletnog transparentnog procesa, prva aplikacija koju je napravio imala je greške u nekim slikama i nisu se mogle downloadovati. I moja druga iteracija jeste sljedeća, bila da sam nabrojao neke od uglova koje hoću da budu. Dakle, spreda, sa leđa, odozdo ka gore, sa jedne strane, sa druge strane, point of view, slika. Dakle, to sam nabrojao kao, da kažemo, moguće uglove. Da li su sve ispoštovane? Pa i nisu. Znači, POV koliko ja vidim nema POV. Ali možemo vidjeti, dakle, i napravio sam, naravno, napravi da je moguće skinuti slike. I ovo je, dakle, kao što vidite, završeno za ispod minute. Znači, ukupno 3 minute. I ako uzmemo testiranje i ono što sam radio između 2 prompta, 2 iteracije, ukupno je prošlo 5 minuta. I pogledajte ovo. Dakle, ovo je originalna slika koju sam uploadovao. I pogledajte u stvari, dakle, sad ja bih recimo sljedeću iteraciju rekao da mogu da otvorim prvo sliku u punoj rezoluciji, pa onda da je downloadujem. Ovdje me je bukvalno poslušao, sam rekao da je moguće da se slike downloaduju. Dakle, evo ga slika spreda, od zada, od ozgo, od ozdo, profil, krupni plan sprijeda, pa onda opet malo unazad, pa opet sprijeda. Dakle, ovo bi se sad moglo dodatno iterirati, dakle, da se dobiju, ali kao što vidite, to je automobil, scena ostaje konzistentna, odjeća ostaje konzistentna, sve ostaje konzistentno. Sad bih ja, recimo, u sljedećoj iteraciji, evo ovako napisat ćemo, dakle, make pictures i enable, ovako ćemo staviti. Add a feature to be able to view picture before download and also make još mi nešto bilo palo na pamet šta se može uraditi. Make option to download all at once.
Evo recimo. I kao što vidite sada, okay, kada sam kliknuo, on prvo Gemini razmišlja i jel, na neki način pokušava da podesi stvari koje sam rekao da treba da se izmijene, mada i ovo do sada je impresivno, ali evo pokušavamo ići dalje. Dakle, za svaku stvar koju ste, recimo ovo je jako korisno za social media, dakle, u smislu, ako želite nešto da unaprijedite, ako želite da imate, ne znam, različite pozicije, vizual u različitim bojama ili tako nešto, možete ovdje da to isprogramirate, sebi napravite aplikaciju i onda kad uploadujete to. Recimo, također možete napraviti sebi onaj takozvani image resizer, dakle, gdje ćete ga promptovati ili vibe kodirati, jel, u smislu da kako želite da mijenja raspored elemenata, da li da samo suzbije sliku ili ne, dakle, sve te stvari možete ovdje da uradite. Evo ga, upload, stavit ćemo istu sliku. Dakle, evo ga, naša treća iteracija, dakle, uploadovali smo sliku, evo, 10 uglova, 10 različitih, jel? I sad kada kliknemo, dakle, možemo vidjeti preview, da vidimo da li radi download. Download radi bez problema. Download all, da vidimo da li će to da radi. To, koliko vidim, trenutno ne radi. Dakle, download all opcija. Evo ga, uspio je ipak. Evo da pokažem na ekranu, da ne bude da smo nešto... Evo ga. Eto ga, dakle, radi sve. Naravno, pišite svoje komentare.